Singisiwe umntwana kaNkulunkulu izono zami zaxoleka mhlawumbe uJesu izwe lelona ilodwa nje nawo Jesu sesiphambanele ethi omile kusho mina kusho uJesu waphetha amanzi ami waphuza uJesu naye uphuzekile sisakhe yokomboza mfulo Jesu osho amazwi uthi omile lithi iBhayibheli uma sifunda bamthatha uJesu bakhuphuka naye baya kuPilato fika uPilato uyabuza ukuthi ngabe lo muntu wenzeni na bayachaza bachazayo banampendulo epheleleyo bathi ubethe ngoba abasazi isono Jesu abangamthwesa sona bathi ubethe uthi uPilato uyambuza ukuthi wena isono sini sakho ngabe uyinkosi yamaJuda na uthi uJesu impendulo yakhe lokho kushoyo kuyikho inento ethi irresponde kwenzoko ubhekana nayo iyona kwenza ugcina ungayifumananga i-successful ngerespond usuke wayenza uJesu uthe bhikabezwa ngabhikabezwa bona uthi lokho kushoyo kuyikho ngathi besangaba amakholwa angeke akhuluma kakhulu athi uJesu onke ngimbekele yebo ingaba yilala ekhaya yebo abantwana baphuza bonke kodwa uJesu ngimbekele udaba lami ithi ndaba siyenzeka lithi iBhayibheli uPilato noHerode babengazwani uJesu ufika noPilato uthi uhambisa uJesu kanti uJesu uhambisa uPilato kuba laba bantu bayefumana uxolo ngoba sonke isimo uJesu ayedlula kuso kwakuba noxolo wadlula uJesu kukhona indoda eyisebenza konke kodwa wathi uma edlula uJesu kwazakala indoda yathi ngifuna ukumbona lo Jesu ekhulunywa ngaye lithi iBhayibheli uJesu efika noPilato bafumana uxolo baba bangani yabuya uPilato buya naye usho ukuthi uJesu wayenza uxolo buya naye uPilato uthi lo muntu amfumani sono kuye akasono uJesu akanaqala usethi uPilato mina ngiyageza izandla ngiyazikhipha lento ngifuna ukuyenza yenzeni bathi ababhaki ayabethe Pilato fika neni solution uthi no ake ngithole angazukuthi wonile ngiyaxolisa kwethu ake ngithole uBarabha owayesigebengu aziwa entshontsha eyisela eyikhokonke zonke izono zaziBarabha kodwa uthi umeme noJesu bakuzo Pilato uthi ngikhulule bani ngabantu bathi abantu makhululwe uBarabha kanti uJesu wathatha amacala kaBarabha Jesu wafumana enesono ebonanga abantu wafumana enesono kwafanele kuba khulula uBarabha owayesanda daweni lithi iBhayibheli kuwele umuntu uBarabha kanti uJesu wathatha isono abafika kuJesu bakhululwa bakaba bakhululiwe khulula uBarabha bamthatha uJesu baya naye esiphambanweni uma beya naye esiphambanweni lahamba uJesu process eyinhle mefika esiphambanweni uJesu izoqala khiphayo uthi baba bathathelele lesibili akhiphayo uJesu uzothatha isono seselelesi iselelesi esasonile uthi uJesu yakala yakho uJesu uthi namuhla ngizakuba nawe eparadise elesithathu elikhulunywa uJesu yakala yalungisa uJesu izinto akakumele yilungisile uthi mama bheka indodana bheka umama wathi uJesu akhuluma lento lesike sibe necala nokuba siyophandela abazali besale bekhala bengazi ukuthi
Jesu Eloyi lamasamathana uthi uNkulunkulu wami ungishiyelana yadlula uJesu usezothi ngomile hayi into engifuna sibambile sonke siyadinga uJesu ngomile uma sithola le ndaba yobona sithola kuGenesis chapter 3 verse 6 asimfundeni bazalwane uthi wesifazane ebona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa nokuthi uyabukeka emehlweni nokuthi umuthi unqanelekile waqala wabhela legama lelomnqanelwa igama lomnqanelwa lisixhosa ngiyathanda nzongiso thina sithi ngomini wathi lo muthi unqanelekile kwaqala kwavela umnqaneleka okusho ukuthi asiqali isono sisenze singabanga nokusinqanelwa ngizongiswa abantu besilisa bayishela intombi bebaqalanga babuka baqala babuke ebukeni bese vela umnqanyelwa lithi iBhayibheli Jesu umethandaza uthi uJesu kuba kuyangami Nkosi ngabe ngithi lesi sitsha asidlule kodwa Nkosi qala kuphela lento umnqanyelo uJesu enze yonke process ingoba unqanyelekiwe sifuna amakhono azohamba enqanyelekiwe amakhono ahamba enqanyelekile ngaso sonke isikhathi sibathola bathi yini into engifunayo umkhuleko akwazi ukuba mfanele ungabanqanyelwanga abantu ungaluqalula nenkalo nokusindiswa kwabantu ezonweni zabo Jesu ulungisa into yokuqala kahle kahle indaba la iseyiphela khona inkinga ehlupha abantu loyokoma uthi uJesu aqale ulungise lento yokoma sifundeni ivesi bazalwane uthi 26 John chapter 19 uthi emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile Jesu beshumayela ehamba etshela abantu ethi khuluma nentombazane intombazane cela amanzi intombazane thasisana amaJuda uthi Jesu kubuwazi lawo manzi uzowacela kimi Jesu yahamba yashumayela uthi ophuze kimi esiphithi sakhe kokuphosa imfula kodwa